omkhonto soponentsha ayithi bakugxilazile yafika hayi Tesuka vele beyivota ngamamiliyoni okuchithisa lamafonini engakabonakali umuntu yele uyazi imvele exaka lenhlangano umholi wangekho akekho ufuna umuntu okwathi sake sasabalaza lapha kwafobani into entsha nje into engenamangameli igama lakho umkhonto yazi igcilazi leyivutha bona lento tasenkandla unqamalala nangisazothwala lento yaba George esuka mabamgena ushukela bona batatasele ema-ofisi atatazele baphalamende province ohlangana bahlukana uqhaqhazela amakhala ngathi yeyi lento iyahamba lethu bafanisane emhletsheni lethu heyi babangela i-stress lento heyi ndoda kumakhamera namhlanje ngivakashele laka production ngibonga kakhulu kwi-King Zoso ngicela ukuthi onke lama media aqhubekele phambili inkosi wabusise akhule njalo futhi bengicela ukuthi abaxhasi special ama companies nabo government bayaxhasa lelungana le media iKing Zoso bese kuba inhlaka production because khona lapha exwayisa khona abantu khona lapha enza ukuthi abantu mabe nezizungu behleli bekwazi ukuthi inkulumo esisedlulisa kubo ikwazi ukuthi abanye baqwashisa ibanye bakhe yikho ngithi ama private company ngicela sondele uthothi uKing Zoso kunemonto ahamba ngayo mhlawumbe usponsorishwe icompany ethile uthothi inhlaka production bakuthengelwa ama camera right ngoba mina ngicabangela abantu bakithi mina futhi nabaholi bonke namanje nje ngithwala ngibacelela ukuthi abaholi abakwazi ukuthi benze izinto ukuthi umholi mayeseholiwe ngishaba ukuthi we-ANC we-EFF we-NFP welungana yini ephethwe ulungana laphana okhahlamba iphepha yini yamaphepha yini ephethwe ulungana uvisit aniyazi lenhlangano ephethwe uvisit i-APEM i-APEM bonke bo-APEM o-IFP bese kuba o-action khona abanye abafuthu uthola ukuthi angezwe ngabo ngisho ukuthi laba ngababalanga mhlawumbe ngebacwasa bonke ubuholi balo omkhonto soponentsha ayithi bakugxilazile yafika hayi Tesuka vele beyivota ngamamiliyoni okuchithisa lamafonini engakabonakali umuntu yele uyazi imvele exaka lenhlangano umholi wangekho akekho ufuna umuntu okwathi sake sasabalaza lapha kwafobani into entsha nje into engenamangameli igama lakho umkhonto yazi igcilazi leyivutha bona lento tasenkandla unqamalala nangisazothwala lento yaba George esuka mabamgena ushukela bona batatasele ema-ofisi atatazele baphalamende province ohlangana bahlukana uqhaqhazela amakhala ngathi yeyi lento iyahamba lethu bafanisane emhletsheni lethu heyi babangela i-stress lento heyi ndoda bathi ngemshayeli ngimthinta unqamalala kodwa wenqamala usifakelani kwenkingeni kamkhaya wayiqhamukana lento sekuyovota wenzani phazamisa izinto uthi ngizomshayela athi manje lutho ucingo lwakhe uthi sengicela ngimshayela kabe alingeni ufuna umbuza ukuthi unqamalala kodwa yini osiwenza manje ufaka ipress kuzo zonke izinto mina ngiyazi lento kodwa ayikho into esoyenza bafuthu ayikho into esoyenza thina njengabantu esikhona thina sifuna abaholi abazoletha intuthuko